Sane makin tim capang titian acara sane kaping kalih inggih punika Gendeng Bali oleh Ibu Putri Anggita Hari Devianti SPW. Sane pinangka perwakilan saking SMP Lab Singaraja. Ring raina mangkin jadi maktayang kalih Gendeng Bali sane mamurga Kidung Kasmaran lan Kanggoang Tiang. Najang ring Ibu Algita dalam Presiden Keatur.
Aku ini berkeliwatan dengan cara johan karena hidup sing tahan kita di Bali sayang. Oke, lagu Sane Kaping Kali. Garis. Nejani tiang megende kidung kasmarangi nayang tresnan tiangi kapine bali bungan kena tiangi surat beline napi ke beli sampun ngelada menang buka cicingan tosang segar melengot yang di pademan suwe sampun tiang mengantosan balasan surat beline kadirasa kambang kena tiange buka bergantung tanpa cantik. Cuma ada wan beline di jantung tiangi di itu masih ada beli yang beli itu saya percaya belas sumber tangga tiangi suwe sampun tiang mengantosan walasan surat beline kadirasa kambang kena tiange buka megantung tanpa cantik suwe sampun tiang mengantosan walasan surat beline kadirasa kambang kena tiange buka megantung tanpa cantik buka megantung tanpa cantik buka megantung tanpa cantik. Ini untuk Raja Bulan Bahasa Bali.
Inggih suksuma aturang titiang majang ring Ibu Agita. Titiang lunas majang ide dane sareng sami icen apresiasi. Inggih ide dane sareng sami wantah kadi asa punika parikrama aviasi bahasa aksara sastra Bali menawi wenten kirang ipun titiang lunas gengrena sinampuran taler titiang ngaturang paren suksema majang ring tim Ukuran TV Bapak Ibu dosen lan pegawai sani sampun miarsayang pinake pamuput titiang ngaturang parama santi Om Santi 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 Om.